ole chi bai vek ule tun trum chu phone camera tips thil pakhat in soilok te ang tuna kan thil soi tur hi then khat tan chona ho view mai theya amaro chu ala hrelo kan om ni ina langa tunlai social media rang tuna kan thil soi tur nena in kai noi thalak le video te hmu tur om fo thina tin kan mizo milar tam tak te thalak le video a po etiang hi hmu tur om awangin kanan soi zui lok don ani ole chu kan phone camera malam front camera selfie mode thla kan la ka video te kan la ka alet linga lang thin hi ni hi achan chu kan camera setting a kan thalak le video te phone malam camera kan la ka alet linga lang tura kan set wang ani tuna hian camera ka lutanga kan la chinanga kan huang hian he thalak hi te hian alet linga ni thu jiang zong te polet linga thalaka milem lang khu alet ling vekin omani hi achan chu kan phone camera settings a kanan lutanga ni ren khada chuan teng hian phone ren khada chuan teng hian omanga mirror front camera hi a in on ani hi in ona hi off la mirror front camera off la chuan I phone camera malam camera a thalak le video ilak tikha alet linga lang to lovin apanga in alo lang to don ani mar chu phone tren khat a chuanin hi adang lam dewa ka phone ate ponia setting sa kan lutanga tian flip selfie tina oma hi in on ni flip selfie hi ko off anga chuan kan la le sinanga tikhan alo dik tamai ni khatiang che khan I phone camera settings sa mirror front camera ti emo flip selfie ti emo kha I off anga chuanin I phone camera malam front camera selfie mode thalak le video ilak khan alet lingin thalak le video te kha lang to don lovani apanga ina lang to don ani tumi tur chuan mirror front camera emo flip selfie emo off kha ani mai ni ole tuntumakan video chu khati zong khani sela clear tu te in za vain du sakna kan chu ni